I dalje gledate sportski pregled. Skvoš se igra i u Srbiji i to uspešno već 12 godina. Skvošland u Pionirskom gradu okuplja brojne takmičare, rekreativce, ali i one najmlađe. Međutim, u poslednjih godinu dana nailazi na velike prepreke. Skvoš je nastao u 19. veku u Engleskoj, a danas je rasprostranjen na svim kontinentima. Magazin Forbes ga je proglasio najzdravijim sportom za ljudsko telo. U Srbiji skvoš se igra od 2003. godine, tačnije od osnivanja prvog skvoš kluba u našoj zemlji, Skvošlanda. Popularizacija ovog sporta najviše doprinose njegovi najbrojniji simpatizeri juniori. Skvoš u Srbiji je sve popularniji, da kažemo tako, iz razloga mi vidimo zato što sve više juniora ima koji se bave ovim sportom. Naša reprezentacija takođe zadnjih godina zabeležila par dobrih rezultata. Mi smo učestvovali na Evropskom svetskom timskom prvenstvu, na svetskom timskom prvenstvu, kao i osvojili smo Balkansko prvenstvo 2011. i Kup evropskih nacija, što je bila baš senzacija 2010. Kao tada država sa samo 5 skvoš terena. Do pre godinu dana glavni problem Skvošlanda bio je kako uskladiti toliki broj zainteresovanih sa malom površinom terena. Ali onda su pristigla neprijatna iznenađenja i to od samog grada. Gradska uprava je bez objašnjenja rešila da izmeni ugovornu obavezu i zapreti Skvoš asocijaciji Srbije rušenjem prostora. Nakon godinu dana neuspešne borbe protiv skvoša u Srbiji, protiv Skvošlanda, koji je član Beogradske skvoš asocijacije, dolazimo u situaciju da nam stiže rešenje da u roku od 48 sati moramo da se iselimo, da pomerimo svu ovu decu i sve ostale takmičare na drugu lokaciju koja ne postoji, tako da sam uslov je neprikladan i sama ponuda je potpuno nevažeća. Skvoš reprezentacija Srbije zabeležila je brojne uspehe, a domaćin Balkanskog prvenstva planiranog za ovu godinu trebalo je da bude upravo Skvošland. Kad se ima u vidu da Serbia Junior Open ima otprilike oko 80 učesnika sa svim trenerima i svima, to je nekih 100 gostiju koji budu, da kažem, u Srbiji. Balkansko timsko prvenstvo će biti 100-150 stranaca isto. Mislim, nije to puno, ali opet, ja kažem, uništava se nešto što ima neku priču i što je dobro i za sport kao i za grad. Mislim da nema razloga za tim i mi ćemo se boriti svim sredstvima, naravno. Uprkos svim velikim problemima sa kojima se Skvošland susreo, mladi reprezentativci i dalje vredno treniraju i pripremaju se za predstojeća takmičenja. Ukoliko dođe do iseljavanja skvoš asocijacije iz ovih prostorija, opstanak skvoša u Srbiji je neizvestan.